bidasubirwaho Mojtaba Khamenei ubu niwe mutegetsi w'ikirenga wa Irani kandi aje kugera ikirenge mu cyase Ali Khamenei kuva byatangazwa kuri iki cyumweru tariki ya 8 Werurwe 2026 n'inteko y'abagendera ku idini ya Islam bita Assembly of Experts ari nayo ihitamo uhabwa uwo mwanya. Mojtaba Khamenei yahawe amahirwe n'icyizere mu gihe hari n'abandi bakomeye bakabaye bafata uyu mwanya nyamara ntibahawe aya mahirwe. Byongeye itorwa ry'uyu mugabo ryakabaye rifatwa nk'irengayobora kuko mu mategeko ya Iran bigoye ko umwana w'umutegetsi w'ikirenga afata uyu mwanya asimbuye se nk'uko bigenda mu bwami aho ubutegetsi buhererekanywa mu muryango. Ariko si itorwa rya Mojtaba Khamenei risobanuye iki uyu munsi wa none? Reka dutangire tubereka ko ari ubutumwa bukomeye Iran yoherereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko hagaragara ibintu bitatu by'ingenzi byatumye ahabwa amahirwe. Ku ikubitiro Mojtaba Khamenei atowe ngo azibe icyuho ndetse anatera akanyabugabo ingabo za Iran ziri ku rugamba bityo zibashe kwiminjiramo agafu hato zitayabangira ingati imbere y'umuriro ukaze iki gihugu kiri gusukwaho na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusanzwe Mojtaba yari umwe mu bakomeye batanga amabwiriza kandi banafata imyanzuro imwe n'imwe ariko akabikorera mu bitugu bya se. Byongeye kandi afitanye umubano ukomeye n'igisirikare cya Iran kizwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ndetse yari afite ijambo mu bukungu bw'igihugu cyane ubucuruzi bwa petrol. Urugero kandi nko mu ruhande rwa politike yari Somambike na Ahmad Vahid uyu akaba ari komanda wa zangabo za IRGC. Ni inshuti kandi na Hussein Tayeb uyu yahoze ayobora ubutasi bwa IRGC akaba ndetse n'inshuti y'akadasohoka ya Muhammad Bagher Ghalibaf umukuru w'inteko ishinga amategeko n'abandi kandi bo bwabyo bimugira umukandida mwiza ugereranyije n'abandi ku mwanya w'umutegetsi w'ikirenga. Byongeye yabaga hafi ya se cyane ku buryo n'igihe se yicwaga hari abaketse ko nawe yaba yagendeye muri kirya gitero. Ibi rero bisobanuye ko yambariye urugamba kandi aje guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko se atahwemye kubikora. Ntawakwirengagiza ko ari nabyo bimushyira mu mwanya wo gukomeza gushyigikira ingengabitekerezo iri mu murongo wa se kuko Iran irashaka umuntu uzakomeza politiki ikomeye yo kurwanya Amerika n'ibihugu by'iburengerazuba. Uyu munsi wa none itsinda ry'abanyapolitike badakozwe ibyo guhindura umurongo Iran yobowemo nibo bagenzura igihugu kandi bafite imbaraga mu bintu byose. Aba bitwa hardliners ari nabo se wa Mojtaba yabarizwagamo. Bisobanuye ko nta gushidikanya agiye kuyobora Iran ari muri uyu murongo. Twibuke ko Israel yavuze ko uzasimbura wese Ali Khamenei wishwe nawe azicwa niba afite amatwara nkaye. Byongeye Trump yavuze ko ubutegetsi bwose buzajyaho muri Iran butazaramba igihe cyose butabyumva kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Marco Rubio umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yaheruka kuvuga ko Iran yobowe n'intagondwa n'abahezanguni batsimbaraye ku myumvire ishamikiye ku idini ya Islam. Mojtaba kandi atowe mu gihe Iran iri mu bihe by'intambara n'umutekano muke kuko n'urupfu rwa Ali Khamenei rwabaye mu gihe cy'intambara ikomeye mu burasirazuba bwo hagati bityo ubutegetsi rero burashaka umuntu usanzwe ari mu nzego z'ubutegetsi kugira ngo hataduka akaduruvayo mu gihugu imbere. Ku rundi ruhande kandi hari hakenewe umuntu wemera kurindirwa umutekano kuko Ali Khamenei we yari yaranze kujya mu bwihisho. Bitandukanye na se, Mojtaba asanzwe ari umuntu utigaragaza cyane. Nta mwanya uzwi yigeze afata mu butegetsi. Ntiyigeze anatanga imbwirwaruhame cyangwa ngo agaragare mu biganiro n'abanyamakuru uretse udufoto duke n'utuvideo tumugaragaza ducaracara. Inyandiko za WikiLeaks zasohotse mu mpera z'umwaka w'2000 zo zimusobanura nk'umuntu ukomeye mu butegetsi ari gukorera inyuma y'inyegamo. Niwe muntu rero wari mu mwanya mwiza wo gutorwa muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bazo bari kwica abayobozi cyane muri iyi ntambara. We kumushyikira bishobora kuzabagora. Ibi ni nako abahanga babyemeza. Nubwo uyu mugabo w'imyaka 57 y'amavuko adasanzwe ari umuntu uzwi cyane ariko bavuga ko azazonga umuntu wese uzahirahira ashaka kwigomeka ku mpinduramatwara yatangijwe n'umuryango we. Nta muntu n'umwe wigeze amenya icyo akora mu buzima busanzwe. Ni umuntu utapfa kumva avuze ku ngingo runaka. Nta muntu uramwibonera n'amaso yabikora. Gusa bivugwa ko yayoboraga ibiro by'umuyobozi w'ikirenga igihe yari atarapfa. Ni umuntu wabaga ari ahantu hose hafatirwa ibyemezo. Mu myaka yose bamaze bayobora igihugu, niwe wakoranaga bya hafi n'umutwe ushinzwe impinduramatwara ya Iran. Kumubona
bisobanuye ko ubutegetsi bukomereje mu cyerekezo bwari burimo. Mu miterere ya politiki ya Irani, ugomba gukomereza aho undi yari agejeje, n'iryo banga ryo kwiyegereza itsinda ry'abantu bakomeye muri Irani. Iyo niyo ncamake y'uwo ari we ndetse n'ibyo yakoze. Bisobanuye ko agiye gukomeza iyi ntambara, kandi kumushyiraho ni nko kwereka Donald Trump ko batitaye ku byo avuga. Ni no kwereka Trump ko batiteguye kumanika amaboko kuko ahora bibasaba. Njye mbona ko iyi ntambara igiye kurushaho gufata indi ntera. Agiye kurushaho gukaza ibikorwa bibi, igitugu no gukandamiza abaturage. Iki ni igihe kibi cyane ku baturage ba Iran, kubera ko n'ubwo iyi ntambara yarangira, muri ubu butegetsi bazakora ibishoboka byose kugira ngo babugumane. Ubu dufite undi Khamenei ku mwanya ukomeye cyane mu gihugu. Ikibazo rero ni uko iryo zina ryanditse amateka mabi, risa n'irisobanura gukandamiza abaturage. Iki ni ikibazo gikomeye ku baturage bashaka impinduka mu butegetsi. Birumvikana ko badashaka intambara, ariko nanone ntabwo bifuza undi Khamenei ku butegetsi. But they certainly don't want another Khamenei ruling over them. Kuvuga ni kimwe no gushyira mu ngiro ni ikindi. Ese Mojtaba Khamenei azaramba kuri iyi ngoma cyangwa ashobora gukurwaho vuba cyane? Biragoye kwemeza neza niba azamara igihe kirekire ku butegetsi cyangwa se atazaramba, biturutse ku mpamvu zitandukanye z'imiterere y'iki gihugu n'ibihe kirimo muri iyi minsi. Nyuma y'amasaha make, igitangazamakuru cya leta muri Iran cyanditse ko yakomerekeye mu bitero bitatangajwe igihe byabereye n'aho byabereye. Iyo nkuru ibinyamakuru byo muri Isiraheli no ku mugabane w'Uburayi byahise biyisamira hejuru. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli zashyize mu bikorwa umugambi wo kwica umuntu wese badashaka ku buyobozi bwa Iran. Ejo hashize Mojtaba Khamenei akimara gutorwa, Perezida Trump yavuze ko igihugu cye ari cyo kigomba kubanza kumwemeza. Bitagenda bityo, yashimangiye ko uyu muyobozi w'ikirenga atazamara kabiri. Ibi birasa n'ibyahise biba. Gusa ikinyamakuru cya leta nticyavuze aho yarasiwe ndetse n'urwego yakomeretseho. Ntabwo inzego za leta zaba iza Iran, Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuga kuri aya makuru avuga ko Mojtaba yarashwe. Ese ubundi abaturage ba Iran bo baramwifuza? Khamenei's name represents repression, undermining of izina Khamenei risobanuye kubuza abandi amahwemo no kubambura uburenganzira bw'ibanze. Uyu yari ku ruhembe rw'ibikorwa byose byo guhohotera abaturage bigaragambyaga. Kumushyiraho ntabwo bisobanuye ko Repubulika ya Kiyisilamu yasuzuguye uburengerazuba gusa, ahubwo yanasuzuguye Perezida Trump, banamuhamiriza ko batiteguye kuganira nawe, kuko yari aherutse kuvuga ko uyu muntu atamushaka ku butegetsi bwa Iran. Yari Somambike Wase. Abanya-Iran ntabwo bishimiye icyo cyemezo, kubera ko bumva ko ubutegetsi bwa Iran bukomeje kubashyira mu kaga. Mojtaba Khamenei narukuka iyi ntambara, abaturage bashobora kutazamwemera, naho abaturage bishimye bo bashaka ko ubutegetsi buguma muri icyo cyerekezo kugira ngo ubutegetsi bushingiye ku idini ya Isilamu bugumeho. Yaba abaturage bamushaka cyangwa batamushaka, ikigaragara cyo nuko uko guhama ku butegetsi cyangwa kubuvaho bishobora kugenwa n'ibintu bikurikira nk'uko abasesenguzi babigaragaza. Ashobora kumara imyaka myinshi ku butegetsi niba igisirikare kimushyigikiye, ubutegetsi bukibashije kugenzura abaturage ndetse leta ikibasha kwihagararaho mu ntambara irimo kurwana. Twibuke ko ingabo za IRGC arizo ngabo zikomeye cyane muri Iran kandi zigenzura inzego zikomeye muri iki gihugu, harimo igisirikare, ubucuruzi n'umutekano. Kandi Mojtaba afitanye umubano ukomeye n'iki gisirikare kuva kera, ari nayo mpamvu yabashije kugera ku mwanya w'umutegetsi w'ikirenga mushya. Igihe cyose urwego rwaba rutaramutera umugongo, azakomeza kuyobora nta kabuza, kuko ruzamufasha guhangana n'uwakwigaragambya. Ubutunzi ruzamumeneramo, azaba afite ubushobozi bwo kurasana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi azaba arinzwe. Ashobora ariko gukurwaho niba imyigaragambyo y'abaturage ihagurutse ikamwamagana cyangwa agatsindwa intambara Iran iri kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isiraheli. Iran imaze imyaka ifite abaturage barakaye, bakoze imyigaragambyo biturutse ku bukungu budahagaze neza, ifaranga ritakaza agaciro, ubutegetsi
bwakanyaza abaturage bigaragambya. Ibi byose bimeze nk'ikirunga cyaruka isaha ku isaha, abaturage bakongera ubukana mu myigaragambyo, na cyane ko ari kimwe mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwaza mu gushaka guhirika ubutegetsi muri Irani. Ku rundi ruhande kandi, Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Isiraheli bari mu ntambara yeruye, ari nayo yahitanye se Ali Khamenei. Mu gihe rero Irani yakomeza kwihagararaho mu ntambara, ubutegetsi bwa Mojtaba bwakomera cyane, kuko yaba abaye uwa mbere ushinganye ijosi bihangange, kandi tuzi ko utsinze intambara ari we wiyandikira amateka. Niba ariko Irani itsinzwe intambara, ubutegetsi bwe bushobora kuzakurwaho nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibyifuza, kandi gutsindwa intambara birimo no kuba ubwe yananirwa kwirinda Trump akamwica, bitaba ibyo akamuteza kwivumbagatanya kw'abaturage nabo batavuga rumwe mu gihugu. Abahanga bavuga ko uyu mugabo naramuka arokotse aya masasu azaba afite inshingano zikomeye. Icyakora ngo ashobora kuzagera ku ntego ye, kuko azakomereza hose yari agejeje igihugu. Mujtaba Khamenei is now supposed to lead the country in the time of war. Of course, this election would have a lot of controversy given the fact that he is succeeding his father. There are going to be Mujtaba Khamenei agomba kuyobora igihugu mu bihe by'intambara. Birumvikana ko ibyavuye muri aya matora abantu bashobora kudabyakira kimwe, kubera ko asimbuye umubyeyi we. Hari abaza kuvuga ko bisa no guhererekanya ubutegetsi hagati y'abagize umuryango umwe, nyamara impinduramatwara ya kiyisilamu yabaye mu mwaka w'1979 yari igamije guhirika ingoma ya cyami. Iki ni ikibazo gikomeye hagomba guhura nacyo, ariko nyine agomba kuyobora igihugu muri ibi bihe bikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bombi bamutega iminsi, bamubwira ko bazamugenza nk'uko bagize se. Hari ibyago byinshi bimutegereje. Birumvikana ko hari ibyo bibazo by'umutekano, hakaba n'ikindi cyo gushyira hamwe abaturage ba Iran muri iki gihe cy'intambara. Aba baturage ba Iran kandi muribuka ko bamaze iminsi mike bacitsemo ibice, muribuka ko baheruka mu myigaragambyo ikomeye. Ibyo bivuze ko agiye guhura n'ibibazo bikomeye mu butegetsi bwe. Mujtaba yize mu ishuri ry'iyobokamana. Iryo shuri rizwiho kwigisha amahame akomeye yimika ubuhezanguni. Uyu nawe yahisemo kugera ikirenge mu cya se, atitaye ku bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Twiteze ko azaba umuyobozi uhangana. Ntabwo mbona ko ashobora kuba umuyobozi ushaka ibiganiro, ariko iyi ntambara wenda nirangira akiriho agakomeza ubuyobozi bw'igihugu, ntekereza ko wenda ashobora guhinduka, ariko biragoye. Uyu ni umuvugabutumwa kandi yanigishije mu mashuri akomeye. Uyu kandi ubutegetsi arabwumva neza, na mbere y'uko se apfa yagiraga uruhare mu byemezo bimwe bya politiki. Political influence. Right. So he has very good connections with the IRGC, very good connections with the security body of the country. They know him very well because he used to be his father's gatekeeper. Akorana bya hafi n'umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara muri Iran n'indi mitwe ishinzwe umutekano muri iki gihugu. Baramuzi cyane, kubera ko nta muntu n'umwe washoboraga kugera kuri se atabanje kumunyuraho. Ibikorwa byose bireba igihugu yagombaga kubikurikirana nk'ibye. Azi neza igihugu cye kandi asobanukiwe n'uko ibintu bigenda mu gihugu cye. Kuba asanzwe akorana n'inzego z'umutekano bizamuha imbaraga zidasanzwe zo gutegeka abaturage. Asanzwe agira uruhare mu bikorwa bya politiki by'icyo gihugu, kandi azi n'abantu agomba gushyira hafi ye bakamufasha gutegeka icyo gihugu. Ashobora kuzabyubakiraho, kubera ko azakomereza mu murongo w'ibyo se yakoze mu myaka 37 ishize. Nyuma y'iyo myaka tubonye undi Khamenei muto, gusa ntituramwumva avuga, kandi nta nubwo ajya yemera ko bamufotora mu buryo bworoshye. Dutegereje kumva ibyo azakora. Igihugu cye kiracyari mu ntambara imbere mu gihugu, bakagira n'indi iri guturuka hanze yacyo.
dutegereje kumenya uko azabyitwaramo. Ibyo ni nabyo bizagaragaza ubushobozi bwe. Uyu ni umwana wa nyakwigendera, akaba n'ijisho ry'impinduramatwara. Ni nabyo nkeka ko bamushyigikiye bahereyeho bamushyira imbere y'abandi bose, bavuga ko ari umuntu uje guhorera se. Ibi nibyo abashyigikiye impinduramatwara ya Iran bifuza. Ariko nyine biracyari ikibazo gikomeye kumenya uko abaturage bazabyakira bose. Hari abagomba kubyamagana, bamwe bagaragaza ko binyuranije n'igisobanuro cya Repubulika ndetse n'impamvu y'impinduramatwara yabaye mu mwaka w'1979. Especially within the other parties under the Islamic Republic, they're going to see this as changing the pillars of the republic and changing the pillars of the revolution that came in 1979. Uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran si ubwa mbere arokotse amasasu ya Isiraheli. Ku itariki ya 28 z'ukwa 2026 yararusimbutse. Ibisasu byahitanye se, nyina, umugore we, umuhungu we, mushiki we n'umugabo we ndetse n'abandi bo mu muryango wabo bari bateraniye mu rugo. Uyu mugabo afite n'ubunararibonye mu bya gisirikare kuko mu mwaka w'1946 yarwanye mu ntambara ya Iran na Iraq. Ashobora kandi gusimburwa n'undi muyobozi mu gihe hakwaduka amakimbirane mu buyobozi bwa Iran. Abasesengura ibi babishingira kuba muri Iran hari itsinda ry'abanyapolitike n'abayobozi ryitwa hardliners bashyigikiye bidasubirwaho umurongo ukomeye w'ubutegetsi bwa Kiyisilamu, badashaka impinduka muri politike cyangwa mu mibanire n'ibihugu by'uburengerazuba. Barimo abakomeye nka Ebrahim Raisi wari perezida wa Iran, Sid Jalili uzwi cyane mu guhangana n'ibihugu by'uburengerazuba, Hossein Salami umwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo za IRGC n'abandi. Uyu mugabo rero ashobora guteshuka gato kuri uyu murongo agashaka gukorana n'itsinda bahanganye ry'abitwa ba reformist bashaka ko Iran ifungura urubuga rwa politike n'ubukungu mu ruhando mpuzamahanga. Ibi byatuma atembagazwa, kimwe nuko ashobora gutera intambwe mu gukorana na Trump bikamuviramo nabyo gutembagazwa. Kuba bamugiriye icyizere ariko biratanga amahirwe ko ari mu murongo umwe n'aba hardliners, ariko ibi nabyo bimugira igipimo cya drone za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isiraheli. Itorwa rya Mojtaba Khamenei risobanuye byinshi mu ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko iby'ingenzi bigera kuri 4. Icyambere, intambara ishobora kurushaho gukomera mu gihe Mojtaba afatwa nk'umuhadliner kurusha se Al Khamenei, kandi afite umubano ukomeye n'ingabo za Islamic Revolutionary Guard Corps zisanzwe ziri kuyobora ibikorwa byinshi by'intambara n'ibitero bya Iran mu kirere n'ibitero bya Iran mu karere. Ibi rero biraca amarenga ko ubuyobozi bwe bushobora gushyigikira umwanzuro ukakaye wo guhangana aho kuganira mu mahoro. Icyakabiri, amahitamo y'ibiganiro by'amahoro aracyari kure nk'ukwezi, kuko abayobozi ba Washington bari bizeye ko mu gihe bahitana Al Khamenei, Iran ishobora gushyiraho umuyobozi ushaka ibiganiro. Ariko itorwa rya Mojtaba ryafashwe nk'ikimenyetso ko Iran ititeguye guca bugufi, ishaka gukomeza guhangana n'ibihugu by'uburengerazuba. Ibi bishobora gutuma intambara imara igihe kirekire. Icya gatatu, Mojtaba ashobora kuba intego cyangwa se target y'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli, kuko abayobozi ba Isiraheli bavuze ko igihe cyose umuyobozi mushya wa Iran akomeje ibikorwa bya gisirikare batazazuyaza kumuhitana. Ibi biri mu cyiswe decapitation strategy cyangwa se kwica abayobozi bakuru b'umwanzi. Mu gihe ibi byaba, intambara ishobora kurushaho gukara cyane, kuko uko bazajya bakuraho umwe, Iran nayo izajya ishyiraho undi. Icyakane, intambara izakomeza gukwira mu karere, kuko kuva ibitero by'indege byatangira birimo n'ibyahitanye Al Khamenei, Iran yatangiye ibitero bya misile na drone ku bihugu byinshi byo mu karere, bituma nabyo byinjira mu ntambara mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Ubuyobozi bwa Mojtaba bushobora gukomereza muri uyu murongo wo kwibasira ibihugu bishyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hakaba hanavuka abashyigikira Iran mu karere nk'imitwe yitwaje intwaro mu guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ifite abafatanyabikorwa benshi mu karere, barimo imitwe nka Hezbollah muri Lebanon, Abahuthi muri Yemen, imitwe itandukanye iri muri Iraq na Syria. Iyi yose iramutse yinjiye mu ntambara ku rugero runini, akarere kose ku burasirazuba bwo hagati gashobora guhinduka isibaniro. Ni naho bamwe bahera bibaza niba iyi ntambara ishobora kuvamo intambara gatatu y'isi cyangwa se zaguma ku ntambara yo mu karere gusa. Muri rusange byose birashoboka. Iyi ntambara ishobora kuguma mu karere, ari nacyo gihabwa amahirwe cyane kuruta intambara y'isi, kuko kuri uyu munota intambara iri hagati ya Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli.
ibindi bihugu bikomeye nk'Ubushinwa cyangwa Uburusiya ntibirinjira mu ntambara mu buryo butaziguye, kandi ibi bihugu byakunze kugaragaza kwirinda intambara yeruye igihe icyo ari cyo cyose hatabangamiwe inyungu zabyo. Ibi bituma bishoboka ko iba intambara yo mu burasirazuba bwo hagati igahama hariya gusa, ariko ishobora guhinduka intambara ya gatatu y'isi, kandi birashoboka mu gihe ibihugu bikomeye byakwinjira muri iyi ntambara, mbese nk'Uburusiya bukajya ku ruhande rwa Irani ku mugaragaro cyangwa Ubushinwa bugashyigikira Irani mu buryo bweruye, kuko byahita bituma ibihugu byo mu muryango wa NATO byose birimo n'ibisanzwe bidashyigikiye Trump nabyo byinjira mu ntambara. Icyo gihe bigahinduka intambara y'isi. Mu gihe kandi haba ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara cyangwa se nuclear weapons, kandi iki nacyo kirashoboka, ari nacyo giteye ubwoba kurusha ibindi, nabyo bishobora guhinduka intambara y'isi mu gihe Irani yaba koko ikungahaye kuri izi ntwaro nk'uko babiyishinja, ndetse ikaba yanazubura. Ibi rero byahita bihindura isura y'intambara mu gihe amasezerano yasinywe n'ibihugu by'isi mu cyiswe gukumira no kwirinda ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara yababurijwemo. Iki gihe kandi ibihugu byose byagira impungenge z'umutekano wabyo, bigahita byinjira mu ntambara mu rwego rwo kwirengera. Ariko se ninde ushobora gutsinda intambara hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mu bigaragara, hagendewe ku mbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubushobozi bwo gutsinda mu ntambara kuko zifite ibikoresho n'umubare uhagije w'abasirikare. Ingengo y'imari ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibarurwa hagati y'amadolari miliyari 800 na miliyari 900 ku mwaka, mu gihe ingengo y'imari y'igisirikare cya Irani ibarirwa hagati y'amadolari miliyari 10 na miliyari 20 gusa. Ibi bisobanuye ko turebye icyitwa rapport de force, Irani iri hasi, ariko Irani ishobora gutinza intambara yirinda kurasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bweruye nk'uko uri kubikora irasa ibigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere, bigatuma iyi ntambara ikomerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'izindi zabaye mu bihugu nka Iraq, Afghanistan, Vietnam n'ahandi. Ikindi, Irani ishobora guhungabanya ubukungu bw'isi mu gihe yatsimbarara ku gufunga umuhora wa Hormuz maze peteroli ikagabanuka. Bibaye 40% bya peteroli y'isi bishobora guhagarara, kandi byahindura cyane iyi ntambara, dore ko magingo aya izamuka ry'akagunguru ka peteroli yazamutse ikarenga amadolari 100 ku isoko, ibintu bitigeze bibaho kuva mu 2020, kandi ibi byatumye ibihugu byinshi by'Uburayi bicika uruhondogoro. Uko iyi ntambara izarangira rero byo, ufite amahirwe yo gutahukana intsinzi n'ingaruka iyi ntambara izasigira ibisekuruza bizaza, reka tubiharire ibiganiro byacu bizakurikira icya none.